pentip si Pak coba jelang ke jumi nak kapor si kapor kabak ban pentip yang hak ni kapor yang disampel kiba kita ban test hadu minta kasih kapoi arhajar sanspa lain kendai ngut bat report kabilayo bat kabalong negatif kalau arhajar sanspa atau remote nampak kan number kan report kabaginang yang minta kasih kelarut bat kitu kiba pang dudal karlaimut iwe belakla khatwai mut gua penting bagi minta kelasat laklan na bat iwe pada dangdon kaji suma kabagi om iwe idang de active case hadu minta kasih kabaan nagwapan penting ruang ni ya kajiwan poi no hiduki kena samla ikut samla leniki nong sok snong jo kejelang gela juni dia bawa pai na po North Eastern State but don lu ki bala poi na ikatu kan di state sabar jo North Eastern State hadu mentarasi kila poi lai haja kendai spa nyau po lai haja kendai spa nyopowat kila koi syala kajong kajela ngasio baru ban penting akan dikapor bagi itu ki perlu kejongi ki bersama kejongi bak punjuru ki nongsong snong jo kajela kejongi ki batrei hakeleng saudong jong ke Karnataka Katrin juga Tamil Nadu apa juga Tamil Nadu Katrin kami minta pamit akapor kendai biji menmit bat kiban wan pai hakan Katrin kidon si hajar mut bat kini kin poi hapo gati railway station hakat santri batu kin poi si Shillong ladi syaki jaka ke bagi dekat poi hakajut kasih kata kaum hakakan santri jom udiu benar kapaan Katrin kaban sami namte napo Bangalore kabalatikna kalau hakakan riutrik jom udiu benar bat kane kan koboy ya itu kikut sama kiba puli bat kiba trei hakeleng saudong jom Karnataka kidon si hajar sans pangut bat kinwan pai hakakan riutrik jom udiu benar nanti napo Bangalore batkin poi hakwati hakakat ratrik jom udiu benar bat nanta kin poi syalaki jom disno mitha bajuki hapo kajela kajuni hakatu baju kasni bat kabalai Katrin kini ngakren jiki balakon fa kabalai Katrin kan mi na Gujarat haka khatsan tarik bat kini kikna kajuni kidon arspa arpo sanggot bat Katrin kasapoi hakwati akat hatnyo trik jom peniu kunai mi ubang mentah tinggal lain baik bakini ki student dan itu ki nongsong snong jo jela kejumi ki ban poi lemba jo ki train ki bela pembek na pesorka ngin penbiang lu ikat transportation bagi Malaysia yaki nanti na wati railway station ban ilikbu yaki syaka kabaki de ban poi halaki jom kisno kitau kijoki apabila kasih bagi don ke kabinet atau ke arsitek kabagi kren kidon katu kenili isu kiba kabinet kala approve kabagi dong kade ya amendment jom lightly ini kilebo hak kiba de essential hak kabong don kala kamde kala pun te ngila approve nang kala kabinet bagin ra ya kene hapo assembly hakane ka arutrik na kabenta banyo ya kajing menjur jom ka Meghalaya Legislative Assembly ka masulong haka arutrik kabaan ia keren lu ya amendment jom ka Agricultural Marketing Act kat kendai pak rokong banang penbit penbiang susu haka wede
ban ai ke jinira ka berpam yang kin nongret ko jadi kalian kayo ka ya ka bang om regulated market aga bang don ke jumut na kale masultan kin bon ye kin market banira yang kitu ki products iba kin nongret ki jungi ki permi na kawe pakor sya kawe pakor kita kini arti ki agenda ki trend mena apa ka kabinet baca kabinet kala rai ya kabinra kini ki isu hapo jong ka assembly min pass akan ka reassemble budget session kapan sedang nak adu trik tak kapan pun ka arku akrik jong kuning nai ubang nanda kini ki information ki ba aku akan kutip na kapan ka jingtip ki pai ba so sedong jo jela ka lai haja kanai spanyol bungun ngin minus no sai su minus si mo ki mo minus si mo ki kalap yang jiken kan go kita notice kan go na ba notice kibawan napo West Bengal kipoy sispa kanriwon nangta Rajasthan Laipur Madhya Pradesh Khatlaimut Bihar Pramut Karnataka Nyawut UP Nyawut nangta Jharkhand Samut Tamil Nadu Samut but na Karnataka Samut sayo kita kedekit numbers kibawan digiwi 4 ki state siapa juga notice te minus mampinang tala lap ya total joki notice ke kibawan lagi data private transportation arpo ki highways ki long lai spa nyo but ki loris ki long shejar si spa nyo shejar si spa oh mega juga last patient ki ba bade ram lep ba you last patient bade number 13 ini lifeline wood ki lifeline wood ya gabala lep le yagi betes yaki baro mo kamu ini primary pertama. High risk kilong kat sao, low risk kat kendai. The total profile Lifeline. Kita semua ini hendak kalau pada gaji kai itu jinjran. Nama apa kaji bercerita. Oh. Betul na isu mau nggak ta ni ha perlu siapa polo, ada santai. Santai. Oh. Kare. Piki poi ko pasan beji sancite. Hapo pulu. Kemudian nga adabit bangi kajing baklan marmali nomor ba kande ta ka first batch ka baki boy kini sa gidon lifeline mut iwan me da dedicated private transport palapan me kita institute te kadapulong nakalian ka district administration kadon kajing ko kemudian alor kata te nakalian jong sorkani panma ya kata kajing baklan kemudian bangi 4 lakh dan penbiang tenrei ngakwa ban ai assurance ban namne sekmat kini ki ban point ter katu ka communication kap kan dodge ila pemen amar hakiji lo murio ki jiduna ka don te ko mo bi ngapan ma ban ya apologize na kale sarkar ye ki bapli ki lai na ro la thai pelajaran ko mo bi haban ap sasan keta stek tenrei mo ki namne sekmat kin penting na ba ka mekanisme ka begitu bagi dak supoi ngindem persel karena mungkin poi saya lagi jogi saya jogi ngakhre ngalade konten sisi bagi treat na sarkar kagret sur ndeben om bang in simstik na da simpe ba kibawan na ba coba notice dan state laki om sepuluh nuru namar kibawoni mo pihak hakalentia ya hakatia ba tenan da simpe ba kini lalong ba na kagret sur kat ke di bawah tambah sebab jom kan notice jom ini simba itri ben bakalong resul kenapa dekat isim bukta pemopim den ni yowe de jimut kolong bata kan isim bukta nginang la ban kam sim kia kumno ban budi yaki ban kumjuru ka borsnom bor ka kumno bakan la ban budi la yaki ban yar ban penting na ba katuga garanti dia bagi hapan le kalau ben strict
haduk dah pun. Ini terlihat sini dan Rasulullah terlihat melakisah cerita tu bagi sikit. Ini bagi kalian juga kan satu pro. Tapi kami dan juga di satu pro. Nilai keren ni apa sekarang itu? Terlihat ni nanti nomor baru sih yang pergi finance. Nilai keren dengan saya kami dari kamu dengan berkaitan. Kabangan kepak berbagai pikulong di Indon ke standar norms. Ini mesti nok beriwa kayu anu balik ke Meghalaya kayu kata balik kata kayu kata. Ini kan ke standar norms. Makanya kadang ini central pool. Ke central pool kamu kasih kamu ini beliau na ke GST. Kamu lalu ke central pool ini. Tinggalnya kan tu formula kalau dengan percentage. Maka way kejelasan yang kata. Tapi ada visi yang kata percentage kan dijikin kata. Dan mereka ini kan tuan kan orang bakal ada discrimination dalam soal India oleh pada orang bakal guna kaitan nama bakal deh tadi kali kita pun pak kiwi pak kijing ai kita kamtam bilai mentara kalian juga finance minister kata gua gitu modalities kuno boleh yang itu ke 20,000 lakh crores 20 lakh crores kapan penpoi segi jelas jonggar India jadi kuat juga ini kuat kalau aku laku. Jadi kuat beri aku laku. Dan bahan, asal apa beli tidak, mara abagini ibru tuan pai nas, jaka boker undal apa yang disnong, kihapan leh yang negara bukarantai. Bagi bopon lagi ni, kemudian ki Asia kihapan pet yang ibru. Jadi ki Asia ni gila pak tak lagi po. Tapi, benar, baladang ini itu di PPE kinsangai yang mereka. Kalau bukan ibu, di Asia ni kita juga PPE. Kita juga Asia kita gloves, mask bagi sanitizer. Benda segi berdokam PPE di benda tang segi dua kebenong positif case. Dalam positif case kita dan dia kata dalam benda belum suspected case kita yang lapan benda nagalnya bagi doktor. Kita jalan joki benda yang di Asia. Di sepakatkan, lo mesti om bagi yang kecil. Kami justru Di keren yang pipi. long kling di pinmar mim datip tan mo. Long habagi thok batum to long suka bandi. Bagi om bagi don kam kita gitu PPE apa bagi lagi kam. Kita celak pensyai kita ada. Kita mentawar kita mun leyo di kuat pipi. Jadi dia bersuku bahaya dia benar. Don kita om dah ada gile cep postal kesorkar kan terbiang pipi. Tapi kita lah situ. Maka tu kaji yang lain bating lah. Tinggi bukti Asia deh hoki bikin don kita kaji situ. Jadi mau biar install apa tay. Ba ke protokol kelomba ki doktor pelatih bah. Kahal department pelatih bah. Yakin untuk dia deal direct seperti positif case kemau yang install kaji apa. Jadi kita berkom bantang menggarantin. Bapin orang bapi hampan. Bapi nabdul kam bapi PPE bidul kam kali katai kamu nak standar protokol pelaan kahal. Health Minister credential. Strict quarantine, which will follow from the department, and another next 14, it will be self-reporting, and we have given them that diary to them, and they will fill up the diary and report to us. Masenrum test, apa dia? Screening. Test ini, hadin beri, kamu ngila ada screening test. Hadin suppose ni beri, ngila kai ki, lada kindan ni, ngila kai ki home quarantine. Kemudian hadin suppose ni, hadu kasau ni, ngi test yang kita cakap kisah. Hadir pa last screen napa entry point. Tementan yang laku long mandatory bangin le bagi rapid test. Ya itu mariam. Dan ladat bagi ladam don kedua ke symptom. To kelalai pecela juga jaga. Saya symptom. To kelalai berarti. Dan again ladat apa kata eksposi kumong doktor ladam don kedua symptom. Naklet kahali kan salin ya kawan. Ban sim ya kan. Yang kan tes, katakan mungkin lihat biar nak rapid test, mendega RT-PCR, karena mendega RT-PCR, tembel lihat biar nak rapid test, hadir jogi sikosu. Immediately ni quarantine cai ki, ila yang ni ka RT-PCR, telada kena ka RT-PCR kalau negatif ni fana iki si, lada kalau positif ni fana iki corona center dan ni hapo hospital. Mariam ni positif hanya tu rapid test. Kebilan ni, nampak hati ko ni layak corona. Hanya siapa ni bukan.
Nomor pihak itu kan rapid test, pada namanya doktor, mayor tim lagi doktor. Kalau kalau kena antibody, antibody kemudian bilang kan virus, umum deh, tentu kami positif. Nana tahu kapan tikna kalau baik, ndai dia betul rapid test, kapan tikna kalau baik daka PCR. Hak PCR kawan pentikna ladai ba unde yang Jepang unde. Te kumuyong doktor mana DCS kalau baik bala gitu kibalong baik negatif kamu kilai thai masalah kayi ngasen begitu tanpa katu karantin period jogi kan This allowed all the states to use this rapid test kit. So just wanted to all the states have been using that rapid test kit. I think it was found 40. Then immediately ICMR instructed all the states, well, please don't use it. But again, another lot came in and now they certified that yes, go ahead.